turabashimiye cyane mwese mubana natwe mu makuru yacu ya buri cyumweru. Reka tubahe ikaze nanone mu makuru yacu y'uyu munsi. Uyu munsi rero tukaba turi kuwa gatanu ku tariki 12 z'ukwa kabiri mu mwaka w'ibihumbi 2021, ndetse tukaba tugiye kubabwira inkuru zishyushye zitandukanye zaranzwe mu binyamakuru muri iyi minsi ishize. Dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu araza kwibanda. Turaza guhera mu Rwanda, aho muri Rwamagana muri iki cyumweru umugabo yiyemereye ko amaze umwaka usaga umwe asambanya abana b'abahungu bagera kuri 20. Naho muri Musanze uruhinja rwasanzwe mu bwiherero bw'ikigo cy'amashuri ari ruzima. Turaza kubabwira n'iyi nkuru y'uyu mukobwa, aho nyuma yo gukoresha supaguru mu musatsi we ugafata ku mutwe burundu yahise yitabaza abaganga ngo arebe ko bamufasha. Naho muri Tanzania indwara yahadutse itaramenyekana iri kurangwa no kuruka amaraso imaze kwica abantu benshi. Mu gihe kandi turaza kubabwira n'iyi nkuru ko umuzungukazi yagiye kwereka iwabo umusore wo muri Kenya bakundana cyangwa se bakundanaga, hanyuma bamubwira ko badakeneye umukwe usa n'inguge. Ni mu gihe kandi umugabo yishe umugore we amuziza ibigori byonyine. Abashakashatsi bo muri Israel babashije gukora inyama bifashishije imashini yitwa 3D printer. Izo akaba arizo ngingo z'ingenzi amakuru yacu araza kwibandaho, ndetse tunabibutsa ko kugira mujye mukurikirana amakuru yacu mu buryo bworoshye cyane, tubasaba gukora subscribe kuri channel ya Tele Montagne Rwanda, aho muyikora mumanutse hasi iyi video mugakanda ahantu hatukura handitse ijambo subscribe byonyine, tukazatubana mu makuru yacu mu buryo bworoshye. Reka dufate akaruhuko duhite tuza tuyarambure. Rwamagana muri iki cyumweru umugabo yiyemereye ko amaze umwaka usaga umwe asambanya abana b'abahungu bagera kuri 20. Ni mu murenge wa Nyakariro mu karere ka Rwamagana, aho umugabo yiyemereye ko mu gihe cy'umwaka umwe amaze gusambanya abana b'abahungu bagera kuri 20. Uyu mugabo w'imyaka 43 wari umaze n'ubundi umwaka afunguwe azira iki cyaha. Amakuru yo kuba yarasambanyaga abana b'abahungu yamenyekanye kuri iki cyumweru ubwo byatangazwaga n'umwana w'imyaka 13 wari uvuye mu rugo rw'uwo mugabo akagenda abwira ababyeyi be ko aribwa mu kibuno. Uyu mwana kandi wo mu murenge wa Nyakariro mu kagari ka Rwimbogo yanavuze ko uyu mugabo yanabikoreye abandi bana b'abahungu ngo yari asanzwe ashukisha ibintu binyuranye. Muhigirwa David uyobora uyu murenge wa Nyakariro avuga ko abana bose bavuzwe n'uyu mugenzi wabo bahise bahamagazwa, ndetse banemeza aya makuru avuga ko uyu mugabo yabasambanyije ndetse ngo abasaba kumubikira ibanga. Uyu mugabo ukekwaho iki cyaha cyo konona aba bana b'abahungu yahise atabwa muri yombi, ubu akaba afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Karenge kugira ngo uru rwego rukore iperereza. Nyina ni Mugisha Samuel. Aya ni amakuru ashyushye yaranze icyumweru kuri Tele Montagne. Naho muri Musanze uruhinja rwasanzwe mu bwiherero bw'ikigo cy'amashuri ari ruzima. Mu bwiherero bwo mu rwunge rw'amashuri rwa Karwasa mu murenge wa Gacaca mu karere ka Musanze niho haturaguwemo umwana cyangwa se uruhinja rukiri ruzima. Amakuru avuga ko uyu mwana yatawe mu bwiherero yamenyekanye ku mugoroba wo kwa kabiri tariki ya 9 y'uku kwezi, ubwo urwego rwunganira akarere mu gucunga umutekano ari rwo DASO rukorera mu murenge wa Gacaca rwahabwaga amakuru n'abaturage bahanyuraga bavuga ko harimo umwana waririragamo. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gacaca Anaclete Haminshuti yemeje aya makuru, anavuga ko uru ruhinja rwajyanwe mu bitaro bya Ruhengeri kandi ko rumeze neza. Uru ruhinja bigaragara ko rumaze igihe gito ruvutse, ruri kwitabwaho mu bitaro bya Ruhengeri ngo harebwe niba nta kindi kibazo rufite. Naho nyuma yo gukoresha supaguru mu mutwe kugira ngo umusatsi ufate ku mutwe wahamyeho burundu ubutomoka. Hey y'all, for those of y'all that know me know. Ni umukobwa wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Louisiana witwa Teska Brown wakoresheje supaguru mu musatsi we ukanga kweguka burundu, aho yamaze ukwezi kose ufashe ku mutwe agahita yigira inama yo kujya kwa muganga. Ibi ngo yabikoze nyuma yuko ashiriwe n'amavuta yari asanzwe akoresha kugira ngo umusatsi we ufate ku mutwe, aya azwi ku izina rya Go To Be Spray, hanyuma agahita ahitamo gukoresha supaguru yitwa Gorilla Glue Spray
ngo umusatsi we ufate, maze ari nako wahise ufataho burundu ubutomokaho, ku buryo byamusabye kwitabaza abaganga mu buvuzi bw'uruhu kugira ngo iki kibazo gikemuke. Mu mashusho yashyizwe kuri konte ya Instagram ifite amazina ya Mdoladi, yabwiye abantu ko umusatsi we utava ku mutwe, ndetse anabereka ko ibyo byari impamo koko ubwo yafuraga mu mutwe akoresheje isabune bafurisha mu mutwe bikananga. Iyi supaguru yakoresheje ni supaguru isanzwe ikoreshwa mu gufatanya impapuro, imyenda, imbaho ndetse n'ibyuma ukurikije amagambo yanditse ku icupa ryayo. Ku rubuga rwa Gorilla Glue Spray bihanganishije uyu Brown, banamubwira ko iyo supaguru idakorana n'amazi 100%, ndetse ko kugira ivemo ari uko bakoresha alcohol yitwa acetone cyangwa se isopropyl. Kuwa gatandatu nibwo Brown yagiye kwa muganga kugira ngo bamufashe, bahita bamwandikira imiti irimo acetone na sterili, gusa kugeza ubu ntabwo biragira icyo bitanga. Nani Mugisha Samuel, amakuru ashyushye kuri Telemontagne. Muri Tanzania indwara yahadutse itaramenyekana iri kurangwa no kuruka amaraso imaze kwica abantu benshi. Muri Tanzania hateye indwara itaramenyekana imaze kwica abantu 15, ndetse abandi 50 bari mu bitaro biherereye mu majyepfo, ndetse ngo ini indwara iri kurangwa no kuruka amaraso nk'uko ibinyamakuru byo muri iki gihugu bibitangaza. Abashinzwe ubuzima bo mu karere ka Chunya bavuze ko hari bamwe barwaye indwara bagapfa mu gihe cy'amasaha, gusa Minisiteri y'Ubuzima yo yahakanye ko iyi yaba ari indwara nshya, gusa yohereza ikipe y'inzobere mu gukora iperereza. Minisitiri w'Ubuzima Dorothy Gwajika yahagaritse umukozi ushinzwe ubuzima muri ako karere kubera ko yabwiye ibinyamakuru by'iyi ndwara nk'uko ikinyamakuru The Citizen kibitangaza. Minisiteri y'Ubuzima muri iki gihugu yatangaje ko ibimenyetso bivugwa bisa nk'ibyabonetse mu mwaka w'ibihumbi 2018, maze ibasaba gukomeza gutuza mu gihe hari gukorwa iperereza kuri iyi ndwara. Nari Mugisha Samuel, aya ni amakuru ashyushye kuri Telemontagne. Umuzungukazi yagiye kwereka iwabo umusore wo muri Kenya bakundana cyangwa se bakundanaga, hanyuma bamubwira ko badakeneye umukwe usa n'inguge. Umutegarugori witwa Gaia Dominici akaba afite inkomoko muri Colombia, kugeza bari mu munyenga w'urukundo n'umusore wo muri Kenya wo mu Masai. Urukundo rw'aba bombi rwatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2016 ubwo uyu mugore yazaga mu butembere, hanyuma bakemeranya kujyana iwabo w'umukobwa mu rwego rwo kumwereka inshuti n'imiryango kugira ngo babahe umugisha. Gusa igitangaje ngo nyuma yo kugera iwabo w'umukobwa, uyu mugabo w'umumasayi iwabo w'umukobwa ntibigeze bamwishimira, hanyuma bamubwira ko badashaka umugabo usa n'udusimba two mu ishyamba twitwa inguge. Nk'uko uyu mugore yakomeje abitangariza ikinyamakuru Nairobi Wire dukesha iyi nkuru, yavuze ko ngo bakimara kumubwira ko batamukunze yahise abasezeraho, ndetse ababwira ko agiye kwibanira nawe mu ishyamba. Kuva icyo gihe bahise bagaruka muri Kenya nk'umugore n'umugabo, ndetse bajya gutura mu cyaro aho uwo mugabo cyangwa se uwo mu Masayi yari atuye, ku buryo kugeza ubu bafite umwana umwe w'umukobwa. Nari Mugisha Samuel, amakuru ashyushye kuri Telemontagne. Umugabo yishe umugore we amuziza ibigori byonyine ahitwa Kaptimom mu mujyi wa Elbagon wo mu ntara ya Nakuru muri Kenya. Kuwa kabiri w'iki cyumweru ku tariki 9 z'uku kwezi nibwo umugabo yarashe umwamba umugore we agahita apfa bapfuye imifuka y'ibigori, nk'uko byatangajwe n'urwego rushinzwe ubutabera muri iki gihugu ari rwo DCI. Rwavuze ko uyu mugabo witwa Wilson Koech yashakaga kugurisha ibi bigori, gusa umugore we ndetse n'umuhungu we batabishaka. Ubwo rero yafashe umuhoro yirukanka ku muhungu we witwa Collins Kipchumba, ariko we abasha kumucika atamukomerekeje. Hanyuma amaze kubona ko umuhungu we amucitse, yahise asubira mu rugo iwe ku mugore we w'imyaka 43, ahita amurasa umwambi akoresheje umuheto, ari nako ahita amwica. Uyu mugabo yahise atabwa muri yombi nk'uko iki kinyamakuru The Standard gikomeza kibivuga dukesha iyi nkuru, ubwo akaba ategereje gushyikirizwa urukiko vuba. Ibi kandi bibaye nyuma y'uko mu bihumbi 2016 umugabo witwa Stephen Ngilantenge yaciye ibiganza umugore we agahita akategwa imyaka igera kuri 30 y'igifungo n'urukiko rwa Machakos. Abashakashatsi bo muri Israel babashije gukora inyama bifashishije imashini yitwa 3D printer.
Ni inyama yakozwe n'ikigo gisanzwe gitunganya ibyo kurya hifashishijwe ikoranabuhanga cyitwa Aleph Farms ku bufatanye n'ishami ryigisha ibijyanye n'ubuzima muri Israel Institute of Technology. Inyama yakozwe hifashishijwe utunyangingo tw'inka twabitswe ahantu tugafashwa gukomeza gukura, ndetse hakoreshwa n'uburyo bwo gusohora umubiri karemano w'ikinyabuzima buzwi nka bioprinting. Gusa nanone iyi ni inyama umuntu ayirebye akoresheje ijisho naho yabona itandukanye n'izisanzwe ziva mu matungo. Mu itangazo ryashyizwe hanze na Aleph Farms Limited ryavuze ko iyi nyama nta itaniye n'izisanzwe dusanzwe turya, kuko ngo nubwo yakozwe hakoreshejwe ikoranabuhanga, gusa nanone ngo nayo yifitemo imikaya, ibinure kimwe nk'izindi nyama zituruka ku matungo yishwe. Gusa umwihariko wayo yo ngo nuko iboneka nta tungo ryasize ubuzima, dore ko ari ibintu byitezweho kugabanya umubare w'amatungo yicwa, dore ko nanone iki kigo Aleph Farms cyatangaje ko gifite ubushobozi bwo gukora inyama zitandukanye, ndetse mu mwaka ushize cyari cyatangaje ko izi nyama bitegura kuzijyana ku isoko aho bazahera mu Buyapani. Nyina ni Mugisha Samuel. Aya ni amakuru ashyushye yaranze icyumweru kuri Tele Montagne. Ni nta dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Reka mbashimire cyane mwe twabanye ndetse mukomeza kubana natwe muri gahunda zacu zose za Tele Montagne. Muba mwakoze cyane. Aya ni amakuru mushobora kuzajya mukurikirana biboroheye cyane muramutse mumanutse hasi iyi video mukareba ahantu hatukura handitse ijambo subscribe mukakanda byonyine, ubundi tukajya tubana mu makuru yacu yose mu buryo buboroheye cyane. Njye nari Samuel Mugisha. Iyi ni channel ya Tele Montagne Rwanda. Amakuru yacu nakagaruka. Ciao ciao.